long live. Indigenous people long live. People Hokar indigenous people pada jana semua kompetisi semua yang banyak terlibat live. August 1994 साल मारिव United Nations General Assembly by साख्लायजाक हायुं गनाङै indigenous people rok सय हानि बसारक मकलक खाइखा बरक बेलाइखे किरिमा सिंसाव खाइजाक बरक नि आइडेंटिटी बरक नि रांग्रि बरक नि जे तंगमनि जागारक अमरक कमारक टेबरनि हुकमुरक कमारक अमनो United Nations General Assembly नि मकलक खाइमानि बाय बरक काइसो मानि बाय तिनिवो सय हानि बसारक indigenous people रक आदिवासी रक बरक नि मानथाय सकथाय केप्लेजाक बरक नि सिनिमुं बेलाइखे किरिमा सिंसा कमर नाय तमा जरावो टेबरनि हा कमावै सिनेमानि कमाय तमा जरावो बरक न प्रोटेक्शन नि बाङै बरनि हा न बरनि सिनिमुं न बरनि रां पैसा न बेबाग न प्रोटेक्शन नि बाङै तिनि अमहाय ख्लायने अ साल न पलायथों होननाय साख्लाय जाखा बनि सामुं बुतांगो जों तिनिवो त्रिपुरा हास्तेबो अ हानि बसारक जों त्रिपुरा सारक बो हहम ददमखे पलायलायबो जों तिनिवो जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी बाय जों आगरतला सहर जों पलायलाय दङ अमनो कारी बहायनो गोबांमा आमसयो हांकर त्रिपुरा हास्तेबो पकेट ख्लायनाय दालबिदाल मथारक बाय पलाय जागै दङ दानि हमले जे यूनाइटेड नेशन जनरल एसेंब्ली नि जे वासक मुं बरन नायकल मुं अबसिनि हाव बेलाइखे नुकजाक दङ सिनि हा कमारक सिनि सिनिमुं कमारक ते सिनि हुकुमरक सैजारक ते रां पैसावो केसेब्रुक अमहाय आङै दङ बनि बाङैनो तिनि सिमि जों अ सालो जों तिनिबो जों लुकुनि थानिबो मेसेज रने नायबो कक बिटि रने नायबो जों सिथाय दङ जों साबो जों अ हानि बसावत आङै अ हावत दङै ताङै जों तिनिबो अमहाय किरिमा सिंसा जरावो खाइखा हानि बाङै जतनो आं कबकना मुसुगो आनि अ हारांसाक त्रिपुरा हानि आनि ताखुक ते बुखुग्रनो हानि बसारकनो जों सिसाथाय जों खासिथाय ते अमबा हायनो निरन थानि सानाय मुसुगो जों पलिटिकल बेरियर न पगै रिलिजियस न पगै कक सालायमानि फेलायमनो पगै जों थानसांनि नांनाय थानसासे जों त्रिपुरा हा बा जोंनि हास्तेनि अ indigenous people दङ जोंनो फान रयमानाय थानसासे जोंनि थिनांनो गोसङै खायमानाय अमनो नाहरिनो जों तिनिवो द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड indigenous people day होननाय जों तिनिवो हायुं गनाङै जत बर'रक पालायमानि लगे जों पालायलायबो जोंनो हामबाय नरजतन साइमनो तिनि इनका 9 August अमो कासे UN बाय डिक्लेयर खाइजाक 1994 23 December
যে every year 9 August ini Hayung International Day of the World Indigenous People amo hani saklaijak omoni main objective ka chini borokni je tomungsa mungno aboni improve khayani ba promotion khayani that means chini je rights no protection khayani te chini je tomungsa mungno promotion khayani chini right rong implement khayani abo haike chini UN no declare khajak chung tinaro joint action committee or different organization tongo TSF UTF Tripura Engineers Association ama haike 10-12 organization chung thanchakai every year no chung 2006 ni simi chung o salno chung thanchakai chung abono observe khai jongo tini mama haike nya chung tini oro 10 bobono chung oro rally khai chung tinaro phalaijak chung satai kale o sal chini bai khub important samne hinkai nor saimano obo chini kaisa universally chung declare khaijak chini je right chung mannani kaisa chung kaisa scope pheba chung taboksa jara chini hastewo chini Hayung chung nugya khoje obono sarkari babe practical implement khanyani bagai amoni bagai chung chini bukong bara chini je indigenous hinjana chung khorang mati sanai chini MP rok MP rok chini bagai khorang ti sama chung parliament nugya chung chini taboksa jara chini state ni yakaba union minister hoite kono kaisa pon tweet nugya ja chini world indigenous people day henai chung khoraksa chini koyekjon MP ni nokha chini bukong bara MP indigenous ni ambo tamongkha to mungsa chaito ya woi botine sega tinin je thimenka the role of the women in the preservation and transmission of traditional knowledge pheba botam rekha 2021 is a theme leaving no one behind abno siriru ngo that means buji khacha chini MP chini hasine MP basak jara konsa je o world indigenous day abno botaw go rectify khayako tini je tini Facebook chung post noga abno chini je takla ni je indigenous day ni je theme by milia that means baro kono communication kari abono bo site serious site nangtho ama haike site go chini khorang no parliament ok sanangtho ang obo koni